Komban Supan Kemau, kajing lek kaya ke final hapdeng ke Argentina Persia ya ke Rifran, kabalong mentau senam hakane ka FIFA World Cup kabalong hari Qatar, kari Argentina ke 85 da saula arti gol ya ke Rifran. Da kane kajing job jong kari Argentina kaladap da kajing keman kumjuru ya kifan jong kari Argentina kumjuru ya kifan jong Lionel Messi. Kane kajing job kajong ki kalalong sya kajing job ka bakraw. Habo pai sya kari Argentina kala dairu kasin kabalai ya kari Argentina baniora ya kanam nadu ha kajing lekai ya ka FIFA World Cup. Hadin lai phon riu tri kisnam kibala lenyo kari Argentina kala du banyo kur ya kanam nadu ha ka FIFA World Cup. Nrede tang mentau snam kari Argentina kala yo biang banyo kur ya kanam nadu ha kajing lekai ya ka FIFA World Cup. Da kane kajing ora biang jong kari Argentina ya kanam nadu ha ka FIFA World Cup. Hapo kajing alam jong Lionel Messi kari Argentina kalau donru kajing perkat lane kajing temu banbu no da kador jong Lionel Messi ha ka benta ka bah kemat jong ka pisa ka bashi hajar tingka bat kum juru banbu ya ki player jong kari Argentina ha ka benta ka basyadin jong ka pisa ka bashi hajar tingka kat kum ki he jong kari Argentina kila oru bakane kajing le jong ki kan loru kum si benta pan pensa jingkan mau na benta ki we pat ki pateng ki ban sawan bakin yo iya kane kador jong Lionel Messi bat kum juru ya ki player jong ka Argentina bagi layo banra ya ka FIFA World Cup hau ne usnam bat dei lembah kane kadau kari Argentina kala temu banbu ya kador jong Lionel Messi rengkat bat ki player jong kari Argentina ki bala penjob World Cup hau ne usnam arhajar par kabalong hari Qatar. Subscribe ya kane ka channel na benta ki we pat ki video bangin sa penmi ku bless bun.